Nay, sabidong matnay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kita sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbang nga oras yung gagayem. Sakbay na, at tipay, ti sumagmamano akablaaw, ken shout out manipod kani Auntie Jor. Thank you. Okay, papagayam. Agibasa tayo man iti shout outs, iti comment box. Shout out to Pagayam Vina Alunday. Pagayam Bogs Apnoyan. Na greet day to yun ng adati kayat namot nga pakablaawan. Ako na, makaparayaw ma'am, sir. Paki-shout out nakto kuma no next Sir Benigno Apnoyan Gayam daytoy iti Cervantes, Ilocos Sur. Salamat launay kada kayo. You're welcome, sir. Shout out to Pagayam Boyet Dulay, ako na. Nadugulan iti practice. Shout out man, sir, ma'am. Dagitay kanayon nga agdengdengeg ditoy Kakapyan, San Juan. Lalo jay friend ko ani Rolando Miranda. Salamat. You're welcome, sir. Shout out to James Alingag, ako na. Pa-shout out man, madam, sir, dito'y Sablan. No next episode. Iso da ito yung DJ episode pagayam. Kunana pa'y pa-shout out da Jerome Alingag iti Tabuk Kalinga. Kan dagijay kakadwana. Salamat. You're welcome, sir. Shout out to Madam Risa Sadey, ako na. Ay, adan ti maka-entertain ditoy. Love it. More and more po. Thank you so much, Ma'am Risa Sadey. Kan siyempre, kada kayo amin anaya tamang tartaraway iti dayto a programa tayo iti YouTube. Kat dagiti saan pa'y nakasubscribe papagayam, ano sa nyo ti ag-like kan ag-subscribe. Okay, thank you so much. Agyaman kami kada kayo. Bueno, manipod iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan anapaulwan. Jak kaya dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agreeing kan na kungwan. Dexter. Agreeing kan anak. Tamasa pa ka amapan ag-eskwela. Kaya? Saan akasta anak? Masapul amapan ka ag-eskwela. Tapno adu ti masursurom. Basta jak kayat. Apay nga minadi mo kayat? Jak to pa yung may surat na hanggang ko. Isu nga rod, amapan ka ag-eskwela, tapno ammumton nga isurat tinagan mo. Jak kayat. Ay unay daytan. Ne, apay ngay, nga adapay ladita ni Dexter, kat napaanan dagiti kakadwana nga ubeng, napandan iti pagadalan. Sana kaya ti mapanag-eskwela nanang. Ay kapilitom
Pinilit kon. Inay-ayok pa'y ngam talaga amadi. Saplit mo na. Masyanak mo't ananang. Sapay nagkutom. Wen tadi mo mo't mapilit ang mangan. Syakman timang pakan kun magibaon kun kwan iti pagadalan. Ha? Iso ka timang isuron? Tabiyogak no sukirenak. Ay unay daytan nanang. Kung kunaklaang mo't nagbasit sa nagkutog tabiyogak ki den. Ay narungrung titultulang na. Apok, umay ka dito itapakanon kawan. Nyak kayat, Lola. Ay, bautok ti suker. Nyak kayat. Saan apuro jak kayat ti bagbagam Maditi ubing asukir apok. Taawan to tinasaya at apagtungpalan na. Ala, umay ka nga rod manganan wan. Sige, Lola. Mga anak, nyak kayat tag-eskwela. Amom, apok. No awan ti adal mo, saan ka makastrik iti opisina. Marigatan kanto asumrek iti trabaho. Amom, nanya ti ibaga ti manager ken ka. Jak kayat, di ka kayat, kunanan tumot. Oh, saan kamot nga minanakaadal? Uray Anya? Ay na, ken amom, no agarum kanto iti balasang. Ti sungbat na ken kaket, jak kayat. Ngamen awan tinalpas mo. Ket gapo iti dayta, saan ka amaawat iti trabaho? Natural, awan ti pagswelduam. Saan na kantumuten akayat ti balasang ararmem? Saan mo amabiyag ti pamilyam? Nyak mat kayat dayta sa asawa, Lola. Binabastos dayta. Anya? Ay, talaga saan na akayat ti mapanag-eskwela. Bayan nyo nanang, ay aywag to. Kasanon, no saan mo lakta ama ay ayaw. Saan nga ag-eskwelan Isunto, tinakakaasino kasta. Butbut ngam, tapno mapilitan amapan, wano bautam. Kasano nga butbut ngak nanang. Isaganam ti pagmalum ken kuana tapno mabuteng ket mapan iti pagadalan. Ha? Dexter, mapan ka giskwela wano mabaot ka. Jak kayat, Lola. Bautan ka, no di ka mapan. Jak kayat. Nay, kita ilayat kun ka ti pagbaot. Nakalayatan. No agdiso di ta ubot mo daytoy. Ay, nagsakit launay. Masugat ta ubot mo. Mapano ko, Lola. Nasaysaya at nga ron no ni nanang timang pakan kan mang parbuat takabuteng na. Wen Kasanon no awan ton ni nanang. Awan ton ti kabuteng na. Saan tumuten nga agadal? wen nga rod. Masapula disiplinahan ta bakay. Maasyanak mo't amang baot ta nagkutong. Kastay ko na ni nanang but-but ngam Saan ang mabuteng kanyak? Wana ta muna saan mo amay turad na bautain. Alabay am tabut-but ngagto nga rod. Bareng mabuteng kanyak.
walon at taon tinapalabas bakit? Uwan nga rod lakay, ngam sadot latamot nga agadal ni Dexter nga anak ta. Mas daawak. First year high school lang tinalpas na. Sana na kaya tagtuloy? Uwan atalakay kano titawunan a 14. Imbagak nga ubing paimot day ta at tawon na. Ngam adu ti pambar na. Iso si kaman laang ti mang disiplina kun kwa na. Di nakmot kabutang. Sungbatan nakpaikit di. Ala, no saan na nakayat agadal? Bayantan yung tilabanan na tamat, no pilitan ta. Uwan nga rod. Basol na mat. Narigat mat no puro baot ti paiken kwa na. Tapno agadal laang. Ala, kayat na siguro ti mapan agpalpala kan agkalkalin to iti kanal iti kalsada isa bayamon. Dexter anak, last chance mo daytoy. Agadal ka wenno saan? Sana na? Agbabawi kanto ngam naladaw tunti amin. Tiyak nga rod kayat. Dayta tisang kay bagam idi elementary ka pay. Itata high school kan dayta lattamet ti bagbagam. Iso makamu ka nga rodan. Wala na nakado dita pagsarkan. Danag yun. Unay daytan apa nagrasrason mo anak. Ay na Dexter aya. Awan to ti pabasulam no di dayta bagim mutlaeng. Sungbatan nakmat lang Eva. Imbagak mutan Dexter. Ti kayat kung agbalin akayan ayat. Kat daytay adat trabaho na. Wano panggadan na. Agbiro-biro kakmat yung naira ng awan pa. Sa sungbatan ako ni Tiwan. Pasensya kan Dexter. Ngam jak kayat. Right, tama na nabalikas. Unay na itan. Good morning, Lola. Ma'am kunam. Lola, ma'am, mabali na makasarita ti manager iti paktorya. Kasang-sang umon. Awan mo, da kayo matanda rito. Common sense. Di kan sa mo nakaadal. Iso narigat ka makagets. Siyak, yakin negosyo iti da ito Kansak mo lang ti manager. Diyak kayat nga pasublat ka na iti anak ko. Diyak kayat konforme ti maisasarap da. Diyak kayat nga isarap da dagiti anak da iti bunyag. Anak da iti kasar. Wano anak da iti ruwar. Anya ti masapol mo. Agaplaya ko may titrabaho dito yung paktorya, Lola. Ma'am Gayam. Siya kayam ni Dexter Toto. Ha? Toto? Wano Soto? Toto, ma'am. Anya ti middle name mo? Dina, ma'am. Ano, kasta nga road. Te si bubukalanagan mo kat Dexter, Dina, Toto. Ay, kasapulak ti resume. Daka mo rin ma'am. Anya? Ay, masapul nga. Adanalpas mo 72 units iti kolehyo. Paktorya lang mo't da ito ma'am. Hep, hep!
Di mo lalaungan. Tati kayat ko ngagtrabaho dito yung negosyo kat daytay ti amuna. Awatin na kun ma'am, taadumot yan mo. Di mo maitad ti requirement akayat ko. Iso at isumbat ko kan ka kat jak kayat. Ulay daytan. Ulay daytan. Amin mo na pag-applyak at di na kayat. Kasanumat ngamin barok. Hindi pagadalan na ka katsang kaibagam mo ti jak kayat. Ha? Ita, di na kamot kayat di kamot nakalpas. Anya, kasta atalaga barok. Di nagtumot pinilit idi ubingak. Di nagtumot binaot idi ubingak. Tapno kapilitan na nagadalak. Anya, basol mimutang ti basol mo anak kao. Ulay daytan. Sakbay a pumaka na tayo, dinggen tayo pa dagitoy a kapanunutan. No kasapulan abautan ti ubing, tapno madisiplinaan, aramidin ko ma, tadamot iti Biblia dayta. Ket kas pamaneknek, ibasa kagayam. Proverbs 23:13, Proverbio 23:13. Di mo igawid ti disiplina iti ubing, no bautem santo amatay. Iti versikulo 14, rumbeng abautem tapno maispal iti tanam. Akayat na asawan, no agloko-loko, bautem tapno saan na nga idakkel dayta kinaloko na nga isunto ti paktayan na. Iti met versikulo 18, tapno addan to masakbayam ket saan to amapaay tinamnamam. Iti versikulo 19, dumngeg ka anak ko, ket agbalin ka amasirib, ken iturong mo ti pusom, iti umiso adalan. Bueno, ditan kagayem tinagibusan ti pakasaritaan tayo anapauluan. Jak kayat? Padaanan, dagiti sumarsaruno pa ya bakasaritaan. Amay tampok metlaeng diti programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and recording supervision, Giovanni. Script and direction, Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka.